Patalo fatu le fafo angal tatu tunu nei fo iaso fol fa ungo le iaso alo mayo se fa opoponga o tatu telefo mai Samoa. E le toe fono fa tuputupe o le kampeneta le po ale po, ma au maia ia le na fionga le titai o le antunu le fionga o palimia fie mena o mi mata afa, sana saunoanga fa la wa itele walanta le tulai se fuduma le lua, e alo ia ai le toe fa se atua Samoa le vaengolo na lua e amata mai ana po, e o mai i le vaeluanga le fiafia na nei, ma fa se atua i loilo na vaenga tolu, po le tapu nia o le atunu e pe ona sa iai mua. I lalo o le laasanga lua, o le ato e whaamalusia ai, le whaali o tātou pe patui, i so se nofoanga e a ngai mai iai. Le whaia o tarifofonga i taimi uma. O le a tapunia uma o a onga i le atunu. Tapunia o fale kalapu, fale ava, fale koleni, mataalonga uma. O lea fatoa maea o na wheiloa i le kapeneta i le pōnei, ina ua maua mai le whaalinga. Mai le mata ngaluenga o le soifua maloloina, i le whaamaoni ai o le aafia o se tasi, i tua mai o nofuanga whaanufo esea, i le siama o le COVID-19. O le nei tangata sa whaatino ana suenga o le COVID i le awa uli nei e tāpena ai mo le tuua o le tunu. Peitai sa mawai ua pisia i le siama. O loo whaatino nei e le mtanga luenga o le soifua maloloina tūlanga uma e sa ili ai le mafuaanga o le pisia o le nei tangata ato ai ma le sa ilia o i lato uma sa feso o taia iai ma la talata iai. I lalo o le laasanga tolu o le a tapunia atoa le atunu. Mai whapena foi ma onga, ngā luenga, fe malanga ingo waa ma waa lele i tutonu o le atunu ma malanga whaavao malo. Se ivanga na ai au au nanga ua whaatulanga mo le tuina atua au nanga mo o mia mo le atunu atoa. A o iei le atunu i suinga o la asanga o le a ngā lulue le komiti o whaalawelawe whaafuasei e taimua ai le mta ngā luenga o le soifua maloloina. E whaatino vaenga uma mo o mia mo le sa ilia o i lātou sa iaini fisota inga pe lata i le ua afia. Ma wha ngā solo ngā luenga wha soifua maloloina mo le puipuinga o le atunu. O le mea lea le atunu ue e whautuaina le tāpena o mea e mo mia e o tātou ainga tai au. E whaasauni ai i le tāpunia atoa o le atunu, i le vaeluanga o le pō a tai au. Le fionga le titai o le atunu le fionga fia me na o me mata afa. Ua whaamanino ma whaatatia atoa mai e se pepo whaamtalanga mainmatanga ringol soifua maloloina, le alo tamaitai leo le atunu ua maa waisia mo le whaamai o COVID-19 a o iai tuai tangata lau tele. O le tamaitai a Naila Sherry Taina e mai le fio anga vai tele tai. O le pepo whaamtalanga o lo tā wai na amata lia e aia o ngole siama le tamaitai. O le aso saan whaatasia tuailana e ka le sia o le Pia International Christian Church. Aso ngā fua, sa i le official matanga luenga wa onga i le lima i le afiafi, ma unga o le siama o le whaama i wasi isi i lava i lunga lona malosi. O le aso lua, sa nofo lava i lona ainga, ai o le aso lulu, sa ngā e whaisa na whaatau ngā le maketi, o le whale tusi o le atunu o ia pia, o le whale o lo le CCK, Whaatasia i mal company whaalele le ea fiti. Whaatasia atu se whaapot putonga lana e ka le sia e silia ma le to o lua se fulu tangata sa iai. Ai o le aso tofi le aso le ana nafi. O lo wha mawina le whai o si tele o mea sa whea lua iai leta maitai.
Mai le valu le tae au na ia poe nei le pasi mai lo na fio anga i vai tele tai ma nga i mai ele maketi. Poe le pasi anga i mato tua. A o le iwa i le tae au. Sa iai mo le lua i tūlai le vaenga e whai ai siaki mo le whaamai. Ma nga ia nei le tūlai se fulmalitasi e le Universite Awa Samoa i Papa Ngala Ngala. Whaia sa lanto whaapot putonga mai lanto i to se fulmale limo whana wa onga. Mo se lanto su enga wha le tuspa ia. O le tūlai tolu le awhiawhi na ia tu uai le NUS ma nga ia nel whale engo le McDonald. Manisi o ana wō pe a mali tūla o ia i nā. Nau lato tu ua le whale enga ma o lato sa vali lungo le taringa luanga i le ofisa o leo ia pia. Ma ia toi pu ele pasi e mato tua. Ma toi a nga i le vaenga le whale mai na whaiaila na siaki le tae au. E piki le whai unga o lana siaki po le resort. Ma mawai wa maua i le wha mai. I le wha se e o Samoa i le vaenga lua le whai unga le kāpeneta. O le alea whai nei le whainga malanga na fua mo fiti le awa uli o le so. O le a wha taunui na pea. Peitai o le se fulma le lua le poa na nei pe o le wha alia le wha silsilanga le tamaitai pāle mia. O le a tāpunia a toi foi lo tātou atano. O le awa uli nei o le ailoa ai pe mo li maule sui komisene o leo pa pāli e fo mo lele. E le mata opolo su ele wha amasinonga wha ai tu malo. E tua inga sa tua i aile sa avea ma whongwhita lai o le pāle mene. E na ua wha lea ngai nai lo na tāla anga o le tau le leia. O le fionga na fo i toa tala i mano keti. O lo te ena e leo o lo tu lai mo pai tele Junior Bitham. On e iai wha amtalanga fo wa wha au popo. E le wha amtalanga tustusia wha tau tōle sui komisena o leo. Wha to awa ai iai e le iwa ai mōmua iai. O lo te ena fo ia la tōlo ia. A whai e tuu le hawa noe mōli mawai le sui komisena o leo. O lo na winga o le a le tonu le wha amasinonga e wha sanga i le o lo tua ia. E le ngata fo i lea e le o wha ai loa atu e le tua leo. Ia wha amtalanga fo, se vanga na ua wha ngā solo le su enga. Pei tai o le fi na o le tua leo, na ala o na whaia mōli mau le sui komisena. O na o ia lea sa wha au lulu Yesu e su enga o lea mata upo, a o le avea ma sui komisena o leo. O le vai aso nei na amata su e ai lea mata upo, mai o loo tua ia ia pai tele na fuitoa, e le whaia o ni winga mātanga i se tasi o tamaitai ofisa leo, e le tausanga i lua afe ma le fitu. Ma o nei tua inga na whaia i lunga o se tasi o televisia le ka le sia i le atunu. Lea foi na whaalia na whaitoa i lana mōli mau. O ia tua inga ma whaalea ngai lo na ainga, whaalea ngai lo na vāmalo nei tūmalo. Ma awhia i foi mana tāpe nanga o le whainga pālo ta tele le atunu i le tausanga na te nei. O loo wha wapea le mata upo i le whaamasinonga. Walo ia mai le whionga le tamaitai pāle mia le wha ai unga le kāpeneta. Wa tofi ai le whionga sao le titi ma Eva Bitham wha ai e wha aululu i ele mata ngaruenga o tupe. O le tofi ai o sao le titi e suitu langa i le whionga le asio sio wha se sina Oscar maliene ngoi. Ena ua wha amawai mai i le tofinga. O sao le titi wa silia mal se fulu tausanga. O ronga lue i se tasi o la so wha tasi al fale tupe lo langi Samoa, ma le fale tupe o Asia. Wa silia mal se fulu tausanga o ngā lue i sao le titi lea tūlanga, ma ua telefo i tausanga o ngā lue i te tondo le malo. O isi tō whinga e au fie le tō fia leo e lita tō ala, i le matanga luenga o whaala puputonga le malo po le MPE. Mai o e lita, na mua tō fia na te whaaululu i aile matanga luenga talu o na whaatu i Samoa. Wa toe whaopopo le isi tolu tausanga o le awhionga te vanga vi ane tangi i lima, o le whaaululunga o le vaenga le Utahs. Whapena foi o na toe whaawau le awhionga anga fili tō mai manoshem leo, mo le whaaululunga o le ofiso le pāle mia mo le isi tolu tausanga. O lo ia isi tō whinga le ofisa silia le malo, e le i maua i aine wha i unga. O a tātou tala ia mai Samoa mo le ne yaso, manuiru tātou tunu, wha soi foia.